دربین کو تفگرین کرد جده سلطاریه ترکیه خواری نه یک نه جدو بون. لی انرژیا کودنا برای جوان و روشنبیرین کرد ده ایدی گیانه خواه باکر بو. او خودی هیزه که به هم پا بو. ایدی چیا، زندان، باجاروک، گند، گولان و کوچه این کردستانی همو لسر بیان بون. کووارو پرتوک دردکتن، نخاشن جور به جور دهاتن کرن. تفگر آباد بون هن ریخستن راستی اپراسیونین میتا ترک دهاتن. لگرتیگهان نقاشین انتلیکتویلی و اکادمیک دهاتن کرن. برهمین وکی مانیفستو دهاتن نویسین بوی آوایی کلیتک کردستانی خواب خواه آباد بو. هر وها وکی توفانه که در کنترولی و لیهیه که لسرسری دستلاتداری ترکیه دباری. سال داوی 1906 بو. چندین تفگر لسر دوی کرک دوش آنکو لسر خطک زراف آمرن و جیانه وکی کو سمای بگیرن تفدیگریان. دما ام هاتن سال 1968 دناف چپین ترک ده پرچبون دست بگیره بود. امیدیم گشتمون و قناتیا کدو تبیه که کرده چپشی پارتیا خو رخصنه خو سر این ملی کردی آوا بکن. وی سردمه ایدی هیدی بنیادا شوونی یا چپین ترک خو اشکره دکر. لو ماجی کردان خو در ویوان بریخستن کرن. تفگرین ترکیه و تفگرین کردستانی جی روز بروز جهوت خطیان. یکو جدا دبون نتنی ریخستن بون. ده همان دمیده کووار، پرتو، اردنگاری، زمان و چاند، هست و باوری تف جهید بون. گلک روشنبیر و کرد دبن فکر کلوپلری فدراسیونو آنکو فدراسیونا کومین رامانگریه ده چندک کرجی لی تیپه ایدی به حضور بون. او ایدی جخواره لجیه که کو فکرین خوالی بین زمان دیگریان. سال 1906 نهانده ما داده کوه بکر. ده سال 1907 ده اپراسیونک چی بو او هنک جی هاتن گرتن. ده سال 1907 ویکی ده نتنی داده کویان لی کو درید ببلا ببه کردین زانا ده هاتن گرتن او او داویتن زندانی. جکوما کو جالی اندامین داده کوی و هات بو دامزراندن را کومونا کوملی ده هات گوتن. جخوا بنگه ها بزا و رزگاری جیجوه کومونی هات بو آوا کرن. ددکو آنکو بزا و رزگاری وکه بردوام خوزایی ددکویه. حتی وی دمی جبلی ریخستن بوینا دناف تفگرین ترک ده ریخستنین کردان نبون و جوان وی ده ترجی تنی تفگرک آنکو ددکو هبو. لیجوی روژی وشون ده وکی کو کسک توین به برکت باویج زویه که دماشین بونا ریخستنین کرد بو. یک جوان جی کو سودا خواج زندانی گرتی رزگاری بو. ده دما دارزاندنان ده دو نرینین جدا درکتن هوله. گلو بلا پاراستن بکرن یا نابون. جهیلکی و دولت حتاوی هیام با آوائی که اشکره روبروی دادگه کرن و پارزنامین به ناوی کشه کردی نبو بو. او ندخواست وی یکی جی بکه. دوزگرین ترک جی لبرانبری وان جوانان ماتمایی مابون. اف بخواه شورشکه سیاسیانی بو روژوی. هر وحدنا برا 4 سالان ده راپرینک بیک هاد. فکرین کول زندان شین هاتی بونجی هیدیکا بربری خستنین نو و مشکه بهیزد مشیان. رزگاری مروف دکاره بیجه لزندان آوا بویه. جبرکو ددکویان لزندان بریارک دیروکی دابون. گوتبون امیل همبری دادمندان پارێزنامەیە کە سیاسی بدن. هنک هەوارێن بەرێ کەتن ناو هەولدانێ و لە دێشی خۆپاراستنا دادگەهێ دەرکەتن. هەلبەت وان گرنگی دەدا ئازادبووناژ زیندانێ. ئەف دۆز دەمدەمی بوون. لەو ماژی هەگەر مەپاراستنا خۆ بکرا دێ گەلێک جوان بەرە سەبەب سزایە گران بەهاتانە سزادان و نکاری بووناژی کردیگەهێن دەرکەن. گرنگییا vê nêrînê ev bû. Nêrîna din jî ew bû ku digotin ew zindanan de bimînin û heger em berdêlan bidin jî divê em hezrên xwe li dadgehan bibêjin dal ser vê doza xwe ya mafdar em li hember dîrokê gel û dewletê gavekê bavêjin. Hem jî em li hember zilm û zoldariya ku dewlet bike bibin xwedî helwest û baweriye bitin gel.
هەلبەت gelekî bandora mamoste İsmaîl Beşikçî li ser pêkanîna vê helwestê çêbû. Wî biryardarî û helwesta xwe di vê babetê de diyar kiribû. Ji xwe İsmaîl Beşikçî ne wekî mirovekî rêxistin bûyî bû. Lê xebatên wî yên zanistî û civaknasiyê ji bo hişyariya Kurdan wekî çirûskeke de hate hesibandin. Deda ku komîna deda koya edin biryar dabû ku li hemberî dadgehê, li hemberî dewletê helwesta xwe gelek zelal bike. Nixaşan li zindanê dest pê kiribûn û êdî tu kesê nedikarî vî bayî paş ve bizivrîne. Ji ber ku rûhiyeteke nû ava dibû, di wê demsala raman û hişmendiyê de dij rêxistinî bi tu şeklî pêkan nebû. Bi vî awayî gava ku zindanî di sala 1974 de derketin derve, êdî sekînîn û li şûna xwe rûniştin pêkan nebû. Wekî teqîneke civakî li her derê civakê de dema xwe bi rêxistinkirinê bû. Dema ku bi hefiya sala heftê û çaran qadirên Kurd hatin berdan û derketin derve, dîsa nîqaşa rêxistinbûnê dest pê kir. Di encama gengeşiyan de biryar hata dayîn ku ji bo careke din rêxistinbûna mîna DDKOyê û komelewerin avakirin dest bi propagandayê bikin. Her wiha qonaxa din jî bi rêxistinkirina weşana ragihandinê bû. Piştî derketinê zindaniyan bi hin kesan re li derveyî Mûşê civînek li darxistin. Di wê civînê de çend endamên tîpeyên Kurd jî û kadroyên DDK yên damezrîner jî hebûn. Li wir gelek kêşeyên siyasî hatin guftûgo kirin. Lê ji wan nixaşan wê de tir tiştê herî giring biryarek hate pejirandin. Ew jî xebateke kovar, pirtûkxane û xebatkirina siyasî ya li gund û bajarên Kurdistanê bû. Me got dê pêşî weşanxaneyek were vekirin. Dê ew weşanxane jî li ser ziman, çand û hunera Kurdan weşana xwe bikira. Kovar bi vî awayî hate derçûn. û her wisa dê kovareke siyasî jî bihata derxistin. Dê pêşî biriya wê kovarê yeketiya siyasî bihata pêkanîn û paşê jî dê wisa rêxistin dest pê bikira. Bi rastî hê tevgereke fermî çê nebûbû. Lê kesên ku li ser heman fikran Kurd bûn, ji bo wan fikrên xwe jî xwe bi giyaneke fedayî dinexişandin û dixemilandin. Ev biryar di heman demê de bingeha rêxistina rizgarî jî ava dikir. Me sê tişt vê demê tespît kirin hepsxanede. Yek, rêxistinekî kitlevî, demokratîk û her nêrîn beşên Kurdî, Kurdistanî rêxistinekî vekirî legal ava bibe. Du, tevgera millî ya Kurdistanê bê îdeolojiye ji bo vê jî divê ku kovarik çap bibe. Mesela sêmî jî ev e ku ji bo Kurda lêkolînên tarîxî, edebî, siyasî pêwîstin, ji bo vê jî weşanxanek pêwîst e. Piştî civîna Mûşê kar û xebatên cûr be cûr dest pê kir. Ji aliyekê ve jî çend kesan pêwirgirtin serxwe û ji bo karê weşanxaneya komele şixulîn. Çendîn wext amadekarî domiya û piştre di dawiya 1974 weşanxaneya komal vebû. Yekemîn weşana wan jî parêznameya DDK bû. Ji ber ku elîvbaya hemû kar û xebatan ev parêzname bû, bingeha bîrdoziya rêxistinê jî, bingeha hemû tevger û pratîkê jî bi vê parêznameyê hatibû xêzkirin. Heftê şeşan da tam Newrozê da kovara rizgarî çap bû tikarî bêjî ku di Newrozê da hat belav kirin. Giringiya endamên desteya nivîskaran ku bingeha rêxistinbûnê bûn derkete pêş. Desteya nivîskaran her wiha bi destê kadroyên ku pêşengiya bizavekê dikin hate pêkanîn. Dema di sala 1976 de kesekî bigota gelê Kurd heye doz lê vedikirin û ew kes dihate sizadan. Ji xwe bêyî ku mirov bêje gelê Kurd heye, Kurdistan heye û netewa Kurd heye nepêkane mirov siyasetê bike. Min pêşniyazek li desteya nivîskaran kir. Min got hevalno dirêl berme hene. Riya pêşî em li derveyê qanûnên Tirkiye bi serê xwe kovarekê derxin. Em gelê xwe jî bi vî awayî bi pêş bixin. Rêya din jî heger em li gorî wê tev bigerin, em ê nikarin tu tiştî bikin. Heke wîsaya em dernexin çêtire hevalan jî pesend kir. Divan hemû weşanan de yekemîn kêşe û mijara sereke rexnekirina bîrdoziya Kemalizmê bû.
جبر کو کشه کردان جبر وی بیردوزیه او خاصی خودی برینه که بخویم بو او تجاری ندهات جبیر کرن. کووارا رزگاری جارا پیشی نرینا کردستان ولاتی کی میتینگه پاراست و به اشکره نویسان یا دویان جه راست ایرش برسه کمالیزمی. هگر نها کمالیزم جالیه هنک چپینتر لیبرال و سوسیالیستان و دی رخنه کرن او به خیره هلوستا رزگاری بوکو پیشنگیا و نرینه کریه یعنی دوی بابته ده قد بدوی به دلنظمی نینه نهاشی دما هون هجمارن یک و دویان این رزگاری بخوینن هونه ببینن که هلوستا خواه به اشکرهی و زلالی ریخستیه پیش جوان